Mano kita ki football players ki badon YouTube channel. Pat meno kilas dang ban pli ya ka YouTube channel jongki. Nga preso phai pi parlok ha kane ka video. Ikar Casillas ulas dang ya ka YouTube channel jong na do ka khasan tarik banai feb hajar katwe. Bar hadu menta ulapoi hadu lailak pra hajar ngot ki subscriber. JC Lenggat ulas dang ya ka YouTube channel jong na do ka santarik disembar hajar katra. Bat hadu menta ulapoi kubasan lak santusan hajar ngot ki subscriber. Thomas Mularpar ulas dang ya ka YouTube channel jong nadu ka hinjo tarik Julai hajar arpsau. Bat hadu menta ulayok bankur hadu hinjo lak praspa ngot ki subscriber. Rio Ferdinand Par ulas dang ya ka YouTube channel jong ha ka arpu tarik April hajar kendai. Bat Rio Ferdinand ulayok bankur hadu waypoint 1 million ngot ki subscriber. Lamin Yamal Pat ulas dang ya ka YouTube channel jong ha ka artarik disembar hajar arpsan. Bat hadu menta Lamin Yamal ulayok bankur hadu waypoint 1 million ngot ki subscriber. Sergio Aguero Pat ulas dang ya ka YouTube channel jong ha ka tarik Jun hajar sipeu. Bat hadu menta ulayok bankur hadu 1.5 million ngot ki subscriber. Lionel Messi ulas dang ya ka YouTube channel jong ha ka tarik benai baningkong hajar reu. Bat Lionel Messi ulayok bankur hadu 1.5 million ngot ki subscriber. Neymar Junior ulas dang ya ka YouTube channel jong ha ka tarik benai Agos hajar sipeu. Bat hadu menta ka channel jong Neymar kelapoi kumbasan 1.1 million ngot ki subscriber. Cristiano Ronaldo ulas dang ya ka YouTube channel jong ha ka tarik benai Agos hajar arpsau. Bat hadu menta Ronaldo layok bankur kumba nyau pau nyau point nyau million ngot ki subscriber. Cristiano Ronaldo udai urang lakai football babun subscriber tam ha ka YouTube. Bat uyok bankur kumba arpu million ngot ki subscriber tang hapo ka arpsau kenta. Parlok ladai episode tenat ya kanai ka video ngapawar klet ban like bat subscribe kublai sibun.